Bamwe bati ikipe ya Amerika izaviramo mu majonjora, abandi bati ikipe ya Amerika ni ikipe yakiye irushanwa igomba kuzakora ibitangaza, abandi bati ikipe ya Amerika niyihe n'abahe bakinnyi ifite bakomeye bazayiheka, abandi bati ikipe ya Amerika twiteze ko izavamo ikavanwamo n'agakipe koroshye kandi gatoya, cyane cyane amwe mu makipe yo muri Afurika azahura nayo, bitabaye ibyo tuzabona Amerika iseba. Ese abandi bati se Amerika ko yishoye mu ntambara iri kurwana hose hirya no hino ku isi, ubundi izakina n'umupira w'amaguru bizakunda, cyangwa Trump azashora amafaranga yose mu kugura intwaro ndetse no gutera ibindi bihugu hano ku isi? Abandi bati Amerika ni igihugu cy'igihangange ku buryo niyo yarwana na buri gihugu cyose kigize isi itabura gutsinda, yaba mu mupira w'amaguru ndetse n'intambara. Aka kanya reka tuze tugire bimwe dushyiraho umuco. Uyu munsi ikipe ya Amerika yageze muri ½ cy'irangiza, yasezereye ikipe ya Bosnia ifite abakinnyi 10 batuzuye, mu gihe Bosnia yari ifite abakinnyi 11. Hari abakinnyi babiri b'inyenyeri bahetse ikipe ya Amerika bayigeza muri ½ cy'irangiza. Bamwe bategaga ko iri buze gusezererwa, siko byagenze, ahubwo batunguwe n'abahungu babiri bakinira ikipe, umwe ukinira ikipe ya Monaco ndetse n'undi ukinira ikipe ya PSV Eindhoven. Rero ni ibitangaza. Bamwe bati ibyabaye ntibisanzwe, abandi bati ibyabaye birasanzwe, abandi bati iyi si inkuru yo kuvuga, abandi bati ahubwo aba bana n'abo kotera kure. Aba bana bafashije ikipe ya Amerika kuba yagera muri ½ umwe bamwita Forlan, undi bakamwita Malik. Forlan akinira ikipe ya AS Monaco, yatsinze ibitego 18, nibyo bitego amaze gutsindira ikipe ye ya Monaco mu marushanwa yose. Hanyuma yatanze imipira 9 yavuyemo ibitego, bivuze ngo amaze kugira uruhare rw'ibitego 27 muri kariyeri ye amaze mu ikipe ya Monaco. Hanyuma uyu bita Malik watsinze igitego cya kabiri akinira ikipe ya PSV Eindhoven, akaba amaze kuyitsindira ibitego 16, akaba amaze gutanga assist 8 muri iyi kipe ye ya PSV. Abo ngabo nibo basore babiri babashije kuba bafasha ikipe ya Amerika kuba yagera muri ½ cy'irangiza. Hanyuma aba bahungu uko ari babiri, si ibyo gusa, bamaze gukinira ikipe y'igihugu, uwo bita Forlan amaze kuyikinira imikino 29, amaze kuyitsindira ibitego 11, amaze no gutanga imipira 3 yavuyemo ibitego, bivuze ngo afite uruhare rw'ibitego 14. Hanyuma uyu bita Malik amaze gukina imikino, nawe niyo amaze gutsinda ibitego 5. Mu ijoro ryakeye nibwo yari atsinzemo igitego cye cya mbere uyu mwaka. Hanyuma aba bahungu ngo nabo kotera kure we. Ikipe y'igihugu ya Amerika yerekanye ko ari ikipe idasanzwe kandi ko ari ikipe ishoboye. Reka ngusabe gukanda subscribe kuri wowe wamaze kuba wakunda ibiganiro byacu, cyangwa se wubonye ibiganiro byacu, kanda subscribe kandi unasharinge kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera no ku bandi kandi nawe bijye bikugeraho mu buryo butagoranye. Ikipe ya Amerika yabashije kuba yagera muri ½ yerekanye ubudahangarwa idafite umukinnyi umwe wari wahawe ikarita itukura kubera kongorerana yashizeho umunwa. Kuvuga ngo FIFA yashizeho ko umukinnyi uzongorera mugenzi we yahishe umunwa icyo gihe azahabwa ikarita itukura. Iyo karita rero yemejwe niyo yahawe. Amerika rero yabashije kwihagararaho kugeza match irangiye, aribwo yakomeje mu kindi cyiciro gikurikiyeho cya ½ cy'irangiza. Rutahizamu Florin Balogun yafunguye amazamu mbere y'uko Malik Forlan ashyiramo igitego cye cya kabiri cyahesheje intsinzi
ikipe y'igihugu ya Amerika. Nubwo Amerika yasigaye ari abakinnyi 10 yabashije kwihagararaho kugeza umukino urangiye, hanyuma ibikatishije itiki yo kujya mu irushanwa rindi rikurikiyeho rya 1/8 cy'irangiza. Wowe iyi kipe urayiha amahirwe angana iki yo kuba yatwara igikombe cy'isi? Tubwire muri comment, unashare wibukiye no gusharinga kandi unakandi subscribe niba utarayikora.